ras angathi ukuthi uthola yipi i-document kungathiwa ama-documents leka-Telenolize kubese-ke kuba nalenye-ke i-document lengaphumi kulaba baka-Telenolize lekhomba umntwana enkosi lesimvale ngamabomu ligama lakhe umntwana waMswati lofunza lapha eMelika njengoba afunza lapha eMelika uclaima imali ke eSwatini ngizanginende nibe clear maSwati uclaima imali eSwatini ayiclaimelele ukuthi ke ubhadala letindleko tekuhlala kwakhe lete kufunza kwakhe le utotibonela ke lena ngileya losisi ngiyacela ke maSwati ngicela uve ulungisa leya lena ilula ayidingi nokuthi sithathe na 3 minutes kuya sayibona le document le sayithola baka Telenolize bukani lo mntwana ngalomnyaka wa 2021 ukuthi bekana 19 years bukani lo mntwana ukuthi una 19 years une pocket money leng 1.5 million uyithatha phi le mali lo mntwana lona 19 years lenganga 1.5 million uyithatha phi ngisiphi isisebenzi sahulumende lesine pocket money nyalo lenganga 1.5 million ngikhulume kanenge ke maSwati ngachaza lokuthi labantwana laba bonke banalabo 1.5 million it is because babwakhe makuthathwa liphakelo laseParliament ku head 1 uthatha imali le yedlula noma ngabe ngiliphi litiko noma walanza health noma walanza education actually ufuna ukuthi ubhice health na education bodokotela bothishela ukuhlanganise kanye kungikhona kwakha imali ethathwa course kungako ke le mali kuba busapha athi lo munye ufanele kuba ne pocket money 1.5 million ngoba uyise inkosi the question is very simple uyithatha kuphi uyithatha lamthelo noMaswati then we must celebrate ngiyabonga laba baka Telenolize this is evidence let's see labo gogo bafakelwa 200 rand nje noma 100 rand nje bukhosi bufakelwa millions and millions kuze abantwana batahamba bodle ama drugs batsakwe basaphathe imali sinoma kanjani lokho kungitshela ukuthi ngithi maSwati njengoba sesiugocota umnyaka ngiyacela ukuthi ningatsinwa ngilalele ras ngiyacela ke ras ukuthi ungifakele le document yesibili bese Comrade Shiba lo deputy chair ngicela ukubingelela ngiyabona ngayo maseyikhona The fact check, Mr. President. Yes, on News 24, it was written that Eswatini confirmed for the first time on Monday that it had received more than 5 million from United States of America to accept dozens of people expelled under Washington aggressive mass deportation drive. And it continues below. It says the tiny Southern African kingdom has taken in 15 men since U.S. President Donald Trump's administration struck largely secretive deals with at least 5 African nations to accept migrants under a third world country deportation program fiercely criticized by rights group. A document revealed by Human Rights Watch in September, as seen by AFP, said Eswatini agreed to take 160 deportees in exchange for 5.1 million to build its border and migration management capacity. Questioned in Parliament about the arrangement, Finance Minister Neil Rickenback confirmed the government had received 5. Alright, akusiyo lebe ngiyifuna le ras but nayo lesiyayidinga asale ngikhulumisa iphela lela cetha kuyifaka ras ukahle abasawusheshe sicetha lela cetha kuyifaka maSwati angathi ukuthi ninakile umhlonishwa amawiki nayo sinayo eclip yakhe la ubute minister kuthi ye minister finance kuvakala ukuthi lapha ka disaster kuthiwa ngi-NDMA kunemali lengama millions lengenile nikhumbule maSwati mawiki ungisihlalo we-finance portfolio kusho ukuthi konke lokuyimali lokungena ngabe kukuliphi litiko kufanele ukuthi akwadi mawiki because ungisihlalo wale portfolio yaka finance ngiyengifise kwafundzisa eMaswati ukuthi lokulitiko nje lokula ngaphandle kulohulumende losembabane kunalo kunye lokulitiko lokungiko kuthiwa iportfolio kulakhathi kulamahlonishwa uma ulunga leParliament kuya ngalokuthi wona ukuliphi litiko so ke lelitiko la finance ke mawiki ungisihlalo walo so kwenda ukuthi tonke letimali acishe abe ngumuntu lofanele kwati
angimathi ke ukuthi wathi ngani lokuthi kungena ama millions ka disaster. Uyabuta ke ukuthi lo iParliament kathi yagcina ukuphakela iParliament kuphela futhi Maswati iParliament kuphela lekhipha imali ifake ematikweni ifake lapha inayo ikwenda ngemakota letindlodla tetimali letingene ka disaster letingema millions tibuyaphi. Le story lenicetha kusibona ke finance ke uyavuma uthi leyo mali leyo ibuya eMelika. Leyo mali leyo yimbasha labavumelana ngayo ngalesikhathi kulethwa letigebengu eSwatini. Konke lokhu kusukela kubutwa ukuthi ngibani lodlako lokhu ngena tigebengu eSwatini kude lo wathi eMamelika asibhadale imali lengaka etikhwamenta uhulumende sitayimikisa lapha iyosebenta kuthi kude lo wakhuluma until ayibute emawiki eParliament namaphephandaba aseNingizimu Afrika sayiveta ayithethe lapha eParliament ukuthi wo ugcine sasekoneni nili sekubita manje ngoba ubutwa ngumuntu wamatiko uyamathi phela ukuthi mawiki kunemehlo yonke lenzawo njenga finance chair uyasho ukuthi hayi imali ebuya eAmerica sadayiswa uthi ke lo munye kusho ukuthi phela basitelive ngoba na kule mali ihambe yaka disaster. Ngida ukukusita nje ngithi ubambi yoti buta ukuthi luvunze lwa Russell lukuphi lo lungilona lumlandzela kuze kuba manje luvunze lwa Russell kunemali ngesikhathi yena abuke disaster kunemali leyamixwa ka disaster wayethwala yena yangasebenzi I disaster yahamba yayodisa somewhere enyokeni. Ngangisekhona iParliament mayithi khaza kwabonakala ukuthi akasakhona ukukhuluma uma ke umuntu angaboshwa ukuthi imali uyishonsephi kodwa nimuva ukuthi amumula uma ningemaswati nibese niyathi ke lokuthi sekwendekeni la kuphinzeke lokho ke iye kulomgotho waka disaster ngoba kulula lokuyimonyula iqhamuka leMelika nje ifoko leli bhodo laka disaster babhalile lapha ukuthi kude namunye waka disaster labe athi ukuthi kutawungena imali lela disaster bakhona bo finance nabo bakhanze ngemali kunalababukile nyalo nabo bethukile bathi sikhanze ama millions angena la asekatshelwa lutho asathi nokuthi ngeana qhamukapi live lelo Maswati ake sifake mawiki ngiyabonga nela NDMA ufaka ngibani 500 million ufaka nguye yini khathi neminyaka in the middle of the year sasaphasisa 500 million ngenela NDMA ngicela mphendula abe straight minister suyathi leyo mali ufaka ngibani lokunye Mr Speaker we've heard ukuthi kunemali lebuya kunebantu bekuhamba labasejele lakhaya kubhadalwe ma hundreds of millions. The Minister of Finance sinamunye kule live mana shela ukuthi kuluqiniso lokho. Ngiyabonga ndangicolela ngalokuthi mina ngikhona ukulalela Maswati ngoba ngishilo ukuthi angikho ku laptop ngiva ngaye nje Erasmus sekuphelile angikamuva ke namawiki ukuthi uthini kodwa ngiyayadi le clip kutholakale kuna 500 million nalaba balaka MDMA lababuka etimali wake weva nje ukuthi ungifinance MD CEO lenkampani seyithokelwe 500 million awadi wena nokuthi wani lo 500 million kusho ukuthi namhla sebamthatha laba abamfakile lo 500 million ngeke uzubute ngoba wadi yini ligama lalento leyo live hakusilo live le spaza ngemadili nje lathi kwethu kuthi leti gebenge kutawusekwentiwa ini kuphi no one knows but lokumcoka bukhosi bakangwane buyathi ukuthi kunemali kuyiphothise lapha ka MDMA lengu 500 million lekwathi bona ukuthi batayithatha nini bayise kuphi ngoba nalo MDMA yabakamtshela ukuthi sawufaka imali engaka ibuyapi yini ligama lalento leyo benginibekisela ke Maswati sesedlulile ngoba ibe seyifakwa ngiRas ngingakaconzi kiyo ngifaka leti indzaba leti ukuthi nathi ukuthi
Umzabalazo lo is the best idea we should stick with until victory is attained. Ngibona msebenzi lekumele sime kiwo aze uNkulunkulu asule tinyembe titethu. Ngifuna ukuthi nabani athi ukuthi asikaphatha inzelelo. Nabani athi ukuthi senda siciniseko sokusitukulwane seMaswati siphila kahle, hayi ukuthi gamblana tale gamblane kodwa injinga itale injinga. Ngiyacela sengigcina mangabe uyayithola le document leyase America yalomfunzi lo ngumntwana wamswati mabe uyayithola ungibekele yona la atongena msibi achaze lempilo yase USA ayichaze against this document ukuthi kungiko inloku lesikubonako la. Msibi usesekhona emoyeni? Oh yes siyakubingelela ndoda yamadoda sawubona Msibi. Greetings, Comrade President. Ngivusele namaswati onke. Enzamba lishonile nje. Maswati kwami kuncane. Ngindavela nje ngene kuyo President. Linyeva kimi lencabanga ukuthi kumele kube linyeva Maswatini onke. Ukuthi nakubukwa ema-budget lena lesesiyibonile nje lekuthiwa yemnqosi lohlala kuleli live leMelika lofunza khona. Nawuthi uyadibuka leti nombolo taletimali letisetshenziswayo asehleti la. Kithi thina lesesihleti lana sayati lempilo atiyakhi sense. Kepha-ke ngoba kude lona loti questionako letinombolo lemuva la ichamba khona le mali tiphume at the expense of timpilo teMaswati. Atse Maswati nakafika letibhedlela angakhanzi imithi nemaphilisi abe umntwana osingalana ahamba ngemoto lebita $24,000 ngenyanga. Into kahle ukuthi azange seyendeke la. Ayikho imoto i-Cadillac Escalade njengoba sibona kule budget noma kule document leseyivelile le bita 24,000 kuyirenta wemadollar aseMelika ngenyanga. Ngisho nemoto ledule kunato tonke i-Rolls Royce ngike ngayihlola ukuthi kungapita malini kuyirenta ngenyanga. Ngiyo lo ngathi mhlawumbe icishe isonzele khona kepha bathi leMaswatini $24,000 ngenyanga uphuma ayorenta imoto i-Cadillac. Kepha ngoba kude lobuya laMaswati lemuva adiwa luhlata ngalendlela adliwa ngayo. Bantu abakethu ngithi asingavumi kwendiswa into lengekho ngoba kude labasimelelako. Nangabe bakhona abantu labakuthandzako lokho lokwendiwa ngalendlela kwentiwa ngayo abadithanzele liciniso balati. Emanga sicela kwakhomba ukuthi ngemanga. Kune tuition lapha nawubuka nje wehla kancane nale document kukhulunywa ngetuition ya $40,000 ngesemester. Bekunene siyathatha iticollateral sinengilandela i-example. Unesikole lokuthiwa iHarvard. Mhlawumbe lesikole lesi isikole satiwa mhlaba wonke njengesikole sisetulu konke. Kuleso sikole leso le mali lesiyibonako le ingetulu ngemadollar akubo 15,000. Kwalesi lesatiko sonke ukuthi sihambe impilo kwathi khona emhlabeni. Kepha lesi lokufunza kuso lona lebathi ula sona sesifuna 40,000 ngesemester kufunza kuso i-tuition yodwa. Khumbulani phela Maswati ukuthi kuthiwa lena i-tuition yodwa nje isekhona lenye yokurenta indlu ya $8,000 ngenyanga. Maswati ngithi kini yibuteni lento lena nanitshelwa yona yiquestioneni ngalamanye amagama. Ningavumi kudliswa inhlama, ningavumi kufundwa inhlama lapho khona kubonakala ukuthi nithi neswele basic life support necessities etibhedlela tethu kangwane. Kuthi lo munye kufanele ukuthi acize $24,000 ngenyanga
for imoto lahamba ngayo la. Ibuya phi le mali? Ibuya kini. Kepha kuthiwa nine vumani lokho. Kubhadalwe abantu ukuthi baphikise nini ukuthi lokho lenikubonako kakusiko kube kungekho. Maswati ningavunyiswa kutshelwa ukuthi impilo niphilako ayisilo lana niphilako. Ngoba nathi kangcono ukuthi naneti limit nithola. Ningavumi-ke kufike lona losanikwe imali ukuthi abinzise nini afika athi hayi nine manga nine uthathwe amabhokisi lamathathu abekwe emashelfini ashuthwe kubuye emaphepha kuthiwe buka imithi ingakanani kangwane kodwa nina nifika lebhedlela nifike nijikiswe mina bambatali ukosa ukuthi ngisuke sengiphuthuma la ngihlala khona ngiyoba attenda because nangithi abathunyelwe esibhedlela ngingekho kude labantu awusitakala khona embabane sebajike multiple times bangasitakali ngalutho kufuna ukuthi ngize ngibathathe ngibamikise kuma private hospitals ngasiphi izathu imali ikhishwa la kulama institutions afanele ngabe asita nini emaswati iteto bhadala imoto lana letingekho nekubangekho maswati ngoba kukanye kubhadalela iluxury singakuquestiona lokho kepha kubhadalela iluxury lengekho ngilokunye maswati ngicela esimaswati liciniso siladi futhi silithanze kude lokuthi maswati lamahle noma sengiphondla nje kude lokuthi iswalimo is the only vehicle to the emancipation of emaswati liciniso is the vehicle uthi uhamba ngayiphi indlela wena ungakhetheka leyo ndlela ohamba ngayo kepha liciniso hlala kulo nabakufunda emanga uwale nabazi nje kulungile ukuthi uhulumende ude imali yokustokha imithi edibhedlela tena uvume wena kepha kukhona umntwana lokusiwa ubhadala i-tuition le inflated nga over $15,000 from the best institution in the world. So ngalamafisha nje maswati sengigcina nje ngibonga kakhulu comrade president ngingaze ngidiscuss lesina kakhulu ngalamafisha sengigcina maswati noma nide emandla ekuthi shintsha into kulesikhathi lesikuso ningavumi kufundwa inhlama nikhulunyiswe emanga nivunyiswe into letingekho ukuthi kulungile ukuthi nine nifele edibhedlela kepha kube khona laba spenda imali lengaka accountelwa imali le inflated ngoba kude lotawuna lokho le kulama structures la khipha le mali ngiyabonga kakhulu maswati ngiyabonga siyasi. Hey uyabona ungakahambi sotsha lemaswati ngicela nje ngicela tshela emaswati ukuthi ngu-deputy chairperson weSwalimo i-USA branch chairperson wakhe Comrade Innocent deputy ke besinaye la kaMhlushwa wasuka le eAmerica wandiza na chair wakhe bebalapha kaMhlushwa bedemthandazweni bakanye nemaswati sithi asibonge Mr Shiba Comrade Shiba ngithi nje aseungahambi kwanyalo ngifuna lamagama lokucetha kuwasho summarize in few words ubese uyangiqualifya ukuthi lokule ngikushoko ngilokho lobe ukutshela amaswatini Ras usibekele angikwati bakubitwa ngekuthini leli phepha leli ngilona basifona ngayo imali noma laba justify ngayo ukuthi le mali bayawuyendani linema categories ukuthi imali engaka lo mntwana Mswati uyobhadala ukuthi imali engaka uyobhadala ukuthi bekalibekile ke Ras la kulokunye lokubhaliwe lapha Shiba njengoba ushido manje sengikhohlele ligama lemoto ngoba leli phepha ngilibone la i-Cadillac Escalade yeah, exactly and emaswati atawukhona nekuyiguglisha kungabi ngathi sekuthi usho Shiba kuphela kuyiguglisha le moto la ibhalako ukuthi urenta yona ngenyanga kuhlala le and emaswati akasho ukuthi urentelani imoto ledulile and the question yethu nyalo ayisho ukuthi uyikhethe ngebunjani yindlela yamoto vele asina problem assume ukuthi ngumntwana ngoso manje ke kuthi lapha le mali le moto ngenyanga ibhadala 24,000 as rent uthi ke Shiba kuleli vele siphila kilo the most expensive car i Rolls Royce yona kayifiki la
inayo iprice yayo iku-internet noma ngabe inama extras leya moto lathi uhamba ngayo ukuthi ingimalini almost half of the money. Isho ukuthini lento? Ithi kuya-inflate-wa ngifuna lokuthi ungiqualify ukuthi ngiteka yona kuya-inflate-wa iyaphuma le mali yokuthi uyorenta imoto. Mhlambe le moto mangida ukhuluma ngamalangeni le moto beyirentwa nga 2000 rand. Yena uthi for imoto ngirenta nga 15000 rand. Iphuma kuphi ke le mali? Ngile mali bekumele ukuthi yesibhedlela la Swatini. Kuthiwa ke umntwana nkosi uyafunza kunemoto la idzingako. Bathi kahle bona ukuthi makanikwa leyo mali uyathi uthatha 2000 if bekungemarandi uyobhadala imoto. Lo 13 sewuye ekhikhini kanti beyikhona leconze ekhikhini ukuthi pocket money. That's the first one le ngifuna lokuva ukuthi sivana kahle yini. EmaSwati makafuna kuyibona le document boras batabasherishela ngoba nyalo bayibona kuyaphathima uyedlula ke uthi sekune tuition yes uthi isikole sidulile eHarvard le tuition yakhona liyase Harvard ayifiki la kodwa lesikole afunza kiso sincane kune Harvard but kwendiwa indlela nje ukuthi kwakhiwa imasi ukuthi ngiyobhadala ikude lobukako lekuthi wo sicela slip salela uyobhadala khona ukuthi singiyo yini le mali sicale slip sale moti singiyo yini le mali akwendiwa lokho kwendiwa yini Maswati nganibikela ngathi uyati umhloli mabhuku auditor general watshelwa emabhuku asebukhosini kude lo wabukako mikisa imali labayishido kuphela ungabuki lokuthi phela ama receipt ayathalisha yini imali la iclaimile nala iclaimele kona ungakavalelisi ke Msibi mike Shiba ngicela ukuva ukuthi lela ngicetha kuyiteka ngiphinza emagama akho ngiteka yona okha Comrade President ngiyo uteka yona melane ivisa kakhulu nangake ngiyibeke ngalawo magama la ngoba manje uyawachaza eMaSwati nakangavula nje Google aseshe ukuthi Cadillac Escalade eNew York City la kuthiwa uhlala khona lo man kuyirenta ngenyanga kungimali 2 to 3000 US dollars on the high side ngenyanga utayithola le moto uhambe ngayo every day uthi in 24000 US dollars ngenyanga leyo imali lengabe ekhaya iprovider ema necessities la basic sifelwa bogogo sifelwa batali lemakhaya kepha kunela lay priority ngala kungasiyo nje iluxury kungemali luxury yakhona lokukhulunywa ngayo nene asingadliswa inhlama nako lengucelile nje emnekini uliqiniso lati bese lona seliyakukhulula wena ungavunyiswa nje into letingekho lokhu lesibona kuleli phepha leli akukho inkumbi yako akukho le mali yakhishwa ngoba vele ikhona kude nokuthi ayibuta ukuthi iyaphi nine nisale ke nishayisana ngetinhloko Maswati lamahle lekhaya nibanga emaphanado kepha kunalana badala i-tuition lengekho ngiyabonga President ngaze ngilule kakhulu siyahleka because nasekufeni kuyahlekwa uyakucela Ras ukuthi lo 24000 US dollars ingimalini ngemarandi Maswati lamahle angaconzi kunikhalisa ngoba nako sebangicelile bahole ukuthi nginivetele ukuthi le mali lesikhuluma ngayo akuthiwa nje umuntu usebenzisa 4000 US dollars kurenta imoto ngenyanga iba ngimalini ake sesibona sesinjengamabom lidola nelangeni kusebenzisa lidola lilinye lingemalangeni lang 17.5 siyabhekisa Maswati lamahle 420,000 wemalangeni 420,000 wemalangeni lophuma ayorenta imoto ngicinisile Maswati ayikho lensaba le
nifuna inhlama Maswati emini ilanga lishisa ngiyanicela noma emandla nide ukushintsha lokho kodwa ningakuvumi kwaleni nje bathi laba labakwendayo ukuthi bakwenda ngenkani bakwenda ngendlovu yangena kepha bede sibusiso senu ukukwenda lokho. That's the first step Maswati. Ngicabanga ukuthi nase utibuka tonke leti nombolo njengoba ashido umholi president ukuthi batanisherela koRasi nabo Moloyi leliphepha lesilibukako. Bese ultimes ngalabo 17.5 ubone ukuthi le mali ephuma ngale sinele lesikhala ngako lekhaya ukuthi siside tindlu basic bekungeke nikwasisida kunekuthi kungaprioritizwa le luxury lelana nayo lengemanga ngiyasisi Wasisita Shiba wasisita Ras. Kusho ukuthi ngalamafishane nje mina ngoba ngingithishela kwetibalo. Ngathi almost 500,000 uyorenta imoto ngenyanga. Almost 500,000 urentela umuntu munye imoto. Kwale moto ayirentwa ngaleyo mali. Kodwa yena imali ayidonse eSwatini iye kuye ayoyidla netinfombi takhe inga 500,000 njalo ngenyanga. Ligama lalikhuluma ukuthi ngiyorenta imoto lengihamba ngayo. Bakuchazele ke ukuthi hamba oyibuka le moto oyibona ukuthi irentwa ngamalini. Udliwa luhlata ngoba wona ngumntwana esilima. Ngitheke lokho angikwende kube clear Maswati ukuthi cha uyokhanze umuntu lohlupheke njengami athi live ngelenkosi. Umuntu lofelwa ngumaka wakhe esibhedlela ngoba kude imithi njengami athi live ngelenkosi. Labathi akusetshentelwe ebaleni mavukela mbuso. Nanga ke lama documents lamaphepha siwabeka etandleni takho nyalo ukuthi umntwana munye wamswati ulapha esikolweni ugilana digana lo 500,000 i-expense yinye yekurent imoti asikachazi njengoba ndathi ibonela ngendlu asikachazi ngibonile lapha ngidake ngibude nje ukuthi kanti le snow siba khona nini singabi khona nini ngoba ngibona kunemali yekucasha abantu abasusa snow Shiba ngibone nemali yesnow lapha ngiyo le nhlama comrade president le ngikhuluma ngayo lafundwa uyabona nje ukuthi Maswati ngicela ukuthi nanibuka le slip letinye letindvo ngema common household items nitibuke lokuthi vele tiyayakha in sense nakuthiwa nje kukhona umuntu lo tsenga i-toilet paper Maswati lamahle ngaleti imali esitibona la kuthi i-toilet paper leyakho ngeligolide bekumena ngicela ukuthi sivumelane nikuloko stokhona emangakwabida ngemanga nangabe yena seka claim ukuthi imali la isebenzisa for i-toilet paper seyingilena la ishoko kepha sinesati ukuthi i-toilet paper yakhiwa ngesigodo bekunene yonke angeke nje ize ifike kule mali lebekwako sikuquestion lokho phinde siku-reject bantu abakethu ngoba it's the only thing lesinemandla ekuyenda ku-reject akukhulunyiswa emanga kuvunyiswa emanga lokunye noma ke lokunye sesitakuyekela sibuyekele kulabo labanemandla ekuwena kepha thina ngalinye iliswati lelikhona ekhaya singavumi ukukhulunyiswa emanga kuthiwa asivume ukuthi imali yekurenta imoto ingilengaka ibe ingasiyo singavumi ukuthi imali yekufunza college ngesemester ithi $40,000 even the most expensive colleges the best universities in this country akayibiti leyo mali leyo ke this is at least $15,000 asengiphinze ngibale ngoba Rasi uthi lana asibeki perspective so it's at least $15,000 inflated lokusho ukuthi 262 right around leyo ndzawo leyo uyayithatha yena athi ngibhadele esikolweni 262,000 wemalanga ayifaka ekhikhini so ushido ke president awuzela ukuthi uqabanga ukuthi bayendani kwale mali lana ngeke ngikuphindze lokho la kushido moli kepha Maswati nidliswa inhlama
le mali iphuma kini ukuthi imali lemile ehlahleni bantu bakithi nalaba labayispendako kukhona labayithatha khona and kusemakhikhini ayini. Ngiyabonga siyabonga. I'm happy. Sesiyayivala siyibeke eceleni. Ku family meeting sisuke ukukhumbuta ukuthi lento the cause is noble. Ngicela ukuthi uvalelise Shiba bese siyachubeka thina. Ngiyabonga siyasi Maswati lamahle sengehla ngalibonza nje Nkosi yami ngisho ngithi amandla Wethu